Dayana, ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mutir aramidag. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami mo tapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno ibagakan ka. Siksikalahan ti babae nga nakawis itirik na. Kat sikat ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny. Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw wano saanan. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di, Shak Kanya tulak. usan. Ha? Halaw, nagipagalistuan na. Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo agtiliw lang kung may timanabutay. Hindi mo pa'y maramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. May talang siksikog dyan aramidang. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Paarakan ka. Ay na, Shak ti makaamukan ka. Taklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay na ito'y alam mo. Kumanagat. Tunog kayo, wasiwas kan. Kumano ka man! Ay, sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga Rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na day taaw. Kapimbanawain. Apay nagbayag nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Eh, kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man ko na. Wan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone man. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo mo pili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. No masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya no makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Guwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron, timang pakang kengkwana. Ito nag-asawa kayo. Kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Ito lakayain. Ito nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanang iti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan Tatang. Agpanunot ka anay bag anak kao. Mukmat kahit adi nakarman dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. Tatang. Birbiro dayjay ti pagsanggiran na. Tapno oras saan nga agtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ron na magpakang kwa na. Anya, may karem asinaamon dayjay ataaw. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Benay gapo ijay anak ta.
May saka mait. Imbis at tulungan nak amang upay dyan ta. Saan? Takas taki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng matati ka panunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Aha! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dyan ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana amang opisina anak kau. Inaklon na pa yun na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramgan ko na. Iso nga, asawa ko na. Ay, nagluko kan. Pangasawa ka, kawang mo pangasawa. Kantay mo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga betay. Kukuha tayo ay nagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ngem, ultimo kalding. Uno asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbait. Professional pa'y mengarod dyan naremaw. Agsuswel daw. Idinto asika ke ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukas ta. Di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kanto nga tangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pang asawam. Kasanungay dahi ta anak kao. Sapay ko mga tatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag napag na. Agpasyar ta pa, hanay. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kun sandya anak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na dahi dya lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalaan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ay-ayatin na ka noonay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pamagbaga. Subad. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanya. Ay, mga nun ang asawan iti sa balay. Saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay, inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga di nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano, amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas tangarab. Di kag dandanag. Lipatan ki di day di lalaki. Nay, si kamu kayam Diana balasang kau. Anyat may pay ko basang. Tata, adda ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kau. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak kau.
napan nakipista iti sa balya lugar, nga maging gaita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakengkwana. Tawan ti agbayag a cellphone kengkwana. Tano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron, tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak kami ti nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matiti husto. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nung dabi ni inton bigat. Ay manja! Diyak kayat da dya lalaki, pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talat ta kuman di anak ta. Basta manjak! Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa! Diyak kayat ti makisango ka dakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante na panan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubain. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. At nabayadak. Nabayagan nga utang ko day jay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Vinay. Piyesta di ka bangi bang barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbis nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatang magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam. Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Naimbag man na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Tantani pa kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, agasawa kami, tatang. Diana nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan di kaduan. Hindi Diana man. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa eh. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi to yan. Why? Agsingsing putak taon numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa yung balasan ko. Makalawas na ni Gina pananda, ngayon di mo nagawawi dahin. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana.
Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dyan tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni kakapitra na nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardag iti bataw. Ni mo't Benny Jidim Saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asimbang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya ko. Anday ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay kasano ni Diana. Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabawi. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto na ita na panagsangsangi mau. Agragsak ka ki di na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw na tayo Benny. Pinangnamnaman na kitiyawan. Ay, lipat na maun. Agyaman ka ki day tasan kayo pa nagkasar. Kasan mo nga nung nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga arupat kwarta na jay tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasag ti kasarda Benay kan jay nubya na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana. Talaga baknang jasawa na. Ay, kaasim agjay anak ta. Ta nakaase. Nagasakit dia. Ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di man si Kadinobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbangay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin ka ni Benny. Kan, sa bali tiing kasar na. Sana siya. Anya, nukas na. Nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Timarayan ni Imadayo. Nukas na. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan ka mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Bini nga eksmaw. Impabalog di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa'y lang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samut nobyo na. Agkasar dan samut tag. Anya nga agkasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na dyan aka anaka. Minansa. Takas dyan ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan.
agsasangamanon ti bagbakam. Kaag pa'y suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Mala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat ayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo, tay. Malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapag-pulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan, agpulbusak laang, mapantan kaanakan. Ne, je Bibliayo hanyong nga liplipatan. Aday jay bagkon, mabalin ayam, ajak alaan day jay, ke-importante day jay, iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay, apay, saan nga umay? Ada ka numat aramidon na. Ho, kas jay la, kanayon jay inam, tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makaamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabwaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybayamon ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo, di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya, ang di na kayat. Sa nabalik kanaw, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog danto nga mapanay impyerno ata na sukir damat. Ay, uwan kaya mante. Naamuan yung diya maipapan ka ni Judilin. Ay, saan pa eh? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay babae. Agsusukat ti nobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas-basol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, ada kadua kasi mangpet ni Pani, naubyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam ababae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek, nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti labs ko. Ay, saan ang mabalin? Kaya't mau tiagtook itimper raw. Sinaam na ita ang babae. Kat si kamay panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam ang babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kaya. Basaul tiar aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mutla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasul kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagaruday! Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat ngagtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit tanay, ada pa'y aramidat, ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka, ken ni apaw.
Bakimismisa ak matiti Domingo. Sa bali pa'y dayjay may mayat mo't laeng no agiin nadal tayo iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapad. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pagpabasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Fili. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikog manay. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si Kugna. Anya? Tay sigod anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindag itatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tap no malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati na saya at kanhaan. Isu nga hangkun tong aramidin ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabaleng abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawampay makwarta jay lalaki. Kahit aglip indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga adam mo siguro karbang ak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sa daag din na. awan mo maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ngamin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmund. Mayat day jay. Tapakay sa lakanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmund. Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay nakababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpailay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmag. Oh, awatam kat din. Ay kat, agyaman nak nga rud Edmund. Hagam sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka pailaan. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimula langan.
Tapno saan nasayang, Edmond, tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasanungay. Aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samot. Ang mga nuan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laan? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin nayat? Datamo't. Isong aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-rik nak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pululaang mo't atawan. Okay lang na ita. Alam, aklunan na kaon ta agdengatan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan, labdam kit ditan eh. Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante, pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida, tabiyag damit na ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagaken ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo betang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang itidayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti ar-aramidon da. Iso ama sapol ngagsinada. Bakbakat anda dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilik-likodan na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na makiboyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Uwan nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing tarman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan pisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, Huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo. Tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinumingo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda, kan jay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma?
No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta ka dagiti toksik at tao. Sige, umano ta, iti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, daer makan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Well, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at taaw. Adda, da kami ang managsimba da ita. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw, apat yan na kadang iti awi sa matataaw. No kastamot ti makit. Kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Irma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayan lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at tao. Tamis munto pa nga anak mo. Kat adda kalimlib-in na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, ta mapaiswan ka. Sa kita masay, di ka una, ita kababain ti kasta nga aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba landag may sana nang jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti kasapulak na nang. Nobya! Iswa masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya? Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naipag nga oras mo, nana. Dyanin. Saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaeden dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay na ko ma. Tamaaklunak ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpadata bakit. Iso adinak man awagan iti nana. Ikait, nubyok nga rudan to yanak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga iti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak ko. No kasta nga rod, di daklapdan iti kayat kong aramiden, nanang. Ante, tulungan da kumailang mangdak. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito.
tan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, at daya relasyon yaw ka ni Brother Rositaw. Kwa, wen nga rod, na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumusta jay kaso da Celia kan na di Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga, anya kumangay. Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumat gayam kada aramid na. Ay, manyangay, ketao laeng mo't nga agbasaw lakay. Jay tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Isu ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana na saya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabigdot ko. Pudnoonay day ta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kitdi ida, lakay. Umutang ka, pari mataon. Ha? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautangak iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag iso, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Una yan, nagbasik. 20 mila, ha? Ha? Agbay iso? Huwag ko alang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mila. Alamat din, ha? Pari matang. Agpagpakasi, ha? 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo, tayo. Nayunam ti utangan, tanay. Problema, manan mo pang usarak iti kwarta. Agbay suay ang agpapautang kano ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakajambay ti mula natarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay iba kang mga rod ta umutang akbag. Jak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kanti mangibang ko. Maalak kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngam no iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbagtit sanje asawa. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magahan dito pakanan dito ili amang mangan. Wan baraw. Magan tayo Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, mano kay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa kadagat anak ko. Kakada ka kinapukaw. Nakabayag kayaw? Saan pa ay? Di kampay menalpasan akan baraw. Sigay, di kagbayad na. Siyak to agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay nagado kami. Kababait mo Uray siyak latan ti librem. Puwira dagiti kakadwa ko. Saan Basta bayada ka amin, nakin na niyaw, apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, dakay magaya man ti anay. Agawit kay matay. Magkapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay, ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay.
Walo kami amain, andaw. Kaya nakabayad kay itipliti yam. Tay saan pa'y, madamdaman taon, inton bumaba kamay. Sige, siya kung tigbayadan tay. Ayan lang, nagado kamay. No problem tay. Bayad. Siyam kami amin di tapo, driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan, ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga gilibre. No da makita na nga mamuna, ilibre na ita, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No komentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagado ti kwarta di asawam. Chimamban samot iti mula na atarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag man ang tisinaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Ang sa nabalita nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparakan ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagin imo. Bakit? Pasikat ka kit diya. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak man ang itinatang. Nayona man ti mulak. Tapno umado ti apitan. Adaman ang boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipinlos taman. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayada, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. De, alam mo. Usaran pa yan, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalaan, ipapili mo man. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man nga raw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaw. Iposta langan. Ay bitay, nangabak mo kano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipusta yan nanang. Kuwan, ay na, day store. Madamamanan, di pa nang iwaras na, iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta, nga mawang mo na ima sa sidan na. Ay, una yun na dyan tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungo, ito yung batyang ka kwartam. Nay, ataman nay. Na, limlim agasaw. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Kastam kit di Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka una yan. Agul-uli magkailangan kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw, uday tagang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati kagurgura, kiti may satang. Uraya mga day tagugang ka. Nod na, nasaya at. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtar ka mo tanin sa nandong. Sige
guminsan. Apay talamad lamaw. Huwag nga raw. Mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging gay ti sapatos. Ay kawana. Dagiti agkakangin ang arwatag ti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro ta diya imbasura iday. Na, apengay nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay kawana. Itad mo aya. Ay kawana. Itag ko kang nagaduti kas to abadaw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day kailangan tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa ilang. Diyan nga ro kaya timang pae iti padak at haaw. Maditi agim imaw. Kaya may isa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyan muda ke branyaw aginatang kao. Di da mau ginatang ko ti wagwag. Ore man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka abranded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kas lawan pulo sa mau. Tagibas sitam nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita pa niya ka? Si ka siguro ati sa ang agpampanunaw. Ha? Diyak ka mo kanta. Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangginam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pangibatyak kadagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi ijay. Iso apatyak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kayat apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho ak man lang. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas ta nga aramid ti asawa mo. Si kapayam di pagbalinan na arupat kwarta. No ikatan na kumati kinapangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, no makaigam iti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaklangan dito lubaw. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan ay gimulak anatang. Nanginak iti presyo tinatang itainsan. Iswa dalaw sa kanayang bagdag iti mulak, tapno adong to ti bunga da. Ay na maluman insan, inton bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalaw sa ti garding kao. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adon ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti nateng mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. Na, agasem man. Ay, adwa talagang ti urnong mo insan. Ti amo dagiti tao ka adu urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay ngagkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata ka kiti merinda nyaw. Kaya manang kayo na ha. Kakaiso na nagkikita tayo dito store. Ano, ano na yun? Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan tay. Ang ure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Tay, mga tingarunay. Mataw. Why mga kayaw? Nukurang nga kayo pagayaw lang. Agorder tayo pa itinayo na. Tay, hindi Ay meron. ka, tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mau. Ay naamam umadangarot itigatas ay. Ure dala masarsarban itigatas. Kasanaw.
nagaduti gata si Jabalay. Naumadan. Anya? Mga takideng. Ay, sino iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Ay, Kaya daw, may kamay! May kamay daw! May kamay! Sige. Mang para kayo iti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwarta, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatang ko amerienda yaw. Ta, sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may, nanang? Ay na, mangtad mata, ngamsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Adaya itad na kaawan. Adama itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diya ka muna niya, klase ti panagpampanunot at dayta sawang bitay. Adan sa magbagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasuron nga ruday di nga Andong, nanang. Maumuma akon iti kasdi nga style na. Kat naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Win nga ruda, ngam, ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta, nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko, ngam di mo ipawit amin na sweldo ma. Mangibati kay di parakan ka. Uwan, nanang, talaga nga agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta, sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya, agkumpare ta, mabayang kapailaing. Ilibre ka iti siya. Makipinos ta ataman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may ibusan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpri, ha? Diyan nga ron mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kung ipapadawak kuno daduma. Ay, ke mapantawad makipiyesta. Wang ka day, sakti sa gaot, ado ti kwarta. Lumabas sa payantianay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpirsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak taglakaw. Siya la taglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na agbagbagyaw antay. Anya, ay na, nagpirsa tito daw baraw. Sa nabalay, tudol na dahi taantay. Ay na malamina mo din yung. Ano sa kaon? Ay sa nabalay ta. Naburas ko maamin na nabunga dagiti maulat anatay. Ay baklayat ti nga sakaw. Kasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, kanay. Naman di kumpare, ti papamigi pistahan. Sapay yung kari kasyak ti tayo. Iso na masapol ang makalako ha. Ay, nagkalis ti dalan ay. Dito mo sumardan dito daw. Sapay rangkis ti dalan nagpababa. Ay na, dito yung magamin kaya ang t-shirt kat dalan. Ay na. Ay, may galisang matay. Ay! Biti bakit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan Andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay jirang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga, main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw.
natukol ti kanawan nga imam. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya, isu mo ilagaya man nagsakit ti intiro bagay. Abay nga, napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo tamong ngagtudtudo, ngumnapan ka, iti garden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy? Awan na. Pangasim bagay. Agdiskitar ka iti kwarta, pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mon jay anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya. Ay, wani na. Tinapatag kaging bagak pa'y bagay. Day tangamin kat. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo tinabagay. Di nagsirmona na. Sorry ka din. Pakawanin na ka din bagay. Asunsyaw, adyat sirsiri pa, hindi tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, weng nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya ka na. Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay ti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo di day. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bena. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbang am kang kwana, ta syuman mo laang ni Bena. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit kelat mutlat tangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal da asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka, agrayuma. Intun kwan, agangkit. Sano madamdama, agulaw. Nangato pa'y tibipin, ano kwa? Kat sigudan nyo nga ipaagas, ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapigsampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta,
Adon, ti pakasurunak kang kuana. Itatalumakayan. Ay, unay mo't na tingawiya ka na. Sana may kika. Unay mo daytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amot dun. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawin ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan na nga uyag mo. Ada siguro infeksyon ni tabagi mo. Ada siguro na dagsan asakit mo kung saan na maagasan. Awan. Apay ayakas takamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikaki din. Ay sublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, diyak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka caregiveran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak iti kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y ang nakalagip kayo. Waninan, ta umay kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isubli kon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isubli kon ni Tomas iti puderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay naglukon dayjay a babae. Agasawa kayo nga raon. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kung kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mo ti panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumut laeng nanang.
tila aramidin nyo nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yun daitan. Ang mga numakulkulaapan lati panunot yun. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan di agsyuman ken kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanan ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yun? Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray kuman matay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mga liplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rodag bambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pa'y. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Uy, nanang, uray da kayo agan-anad kayo mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na idi anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. No kaano alimbakay kan bimakat kayon. Iso mati panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo ko na mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasok ti tawanda. Nasurok met anay ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom nga Ang mga no simple la sakit ya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayon di asawam ka, dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, dahi tamo ti pagyamyamana. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Gamadulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mo't iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laang dagiti itangdan mo. Wan mo't kit di malangarod mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay lumulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakit day. At damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw di ti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken abat ti imulak. Kat, tagdakan ka day ta Total,
Bastante ti danom, ijay talaw. Huwag nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin na jay. Kabaalam nga raod, lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabaalan, anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw. Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika ti makamo, anak ko. Papanaam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti ifbay. Agkikita kami iti sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaur orayot nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Inkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko, anak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababaket. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Adama pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda, anak ko. Manumalak kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabangay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko, anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaayan, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Inkay matsarungkanan, kumusta inyo matidang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay, nabakit akon. Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta ka unja kon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga rod baraw. Pakiur-ura yo pala ang tipordiya yo awain. Tainton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mag. Ray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. O anya ngay, Bena. Kumusta ang tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maunawak, kan agkakapsuta. Ala ka. Amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, jak manam mo. Banog ko la siguro da ito Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik naam. No, apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma.
Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limot na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, Nana. Adda nga minadagsan a sakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan na nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Ti kidi salunat mo ti panunutang. Agpaimbag ka, anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin, at iti last stage ti cancer a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papan kiniben. Agpayso aya ang masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yan na makapanganan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nagmampay laeng. Sige. Mano aya ti ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, si Mart ni Bena. Biglaan mo't ti panagsakit na. Wan nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula kang itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabaulang pa'y tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ng trabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapigsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saan ang tatang? Idulin nyo kit iti kwartayo. Tadi kay pa'y naikikan idi addaak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti magtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasin.
Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, Juan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisingnubyan ken kuanana nang. Ngem nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Wala nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan.